Rad odeljenskih starešina je jedan od najvažnijih i najsloženijih segmenata rada u školi. Pred odeljenskom starešinom se postavljaju brojna zaduženja. On pre svega mora biti dobar planer, mora biti organizator, koordinator, administrativac i iznad svega dobar pedagoški stručnjak. Da bi u svemu tome uspeo, bez obzira na neko osnovno bazično znanje, neophodna je kontinuirana edukacija i obrazovanje. Zato mislim da je seminar koji se nudi izuzetna šansa i prilika da se nastavnici ojačaju, osnaže i da se što spremnije upuste u tu tako lepu, a tu tešku ulogu kao što je odeljenska zajednica. Odeljenski starešina. Ono što mi se posebno sviđa u koncepciji ovog seminara je mogućnost, odnosno spremnost voditelja seminara da pruže podršku edukovanim nastavnicima i nakon završenog seminara u fazi realizacije i primene stečenog znanja i rada u odeljenju.